Kineski bagrem ili bagremac potiče iz srednjih i jugoistočnih područja Sjeverne Amerike. U Europu je unesena kao ukrasna biljka, ali je ubrzo podivljala i potpuno se odomaćila u južnoj i srednjoj Europi. Širi se nižskim područjem uz obale rijeka i jezera. Pa ovaj bagrem je dosta interesantan. Mi imamo onaj bagrem naš što kaže što ga ne možeš ni iskorijeniti, ni strijebiti zemlje, cvatava bijelo i drvo, ono što kaže veliko izraste, svakako, svašta nešto. I došao sam na ideju da ga počnem kalemti na stablo od ovog bagrema. Jer dosta se lako prima na ovom bagremu, dosta bude bujnost jaka i brza bujnost, zato što je taj bagrem ima dobar korijen, tako da stablo bude fino. Imaju ga dvije vrste, ima raste kao plas sijena jedan, a jedan raste kao lopta, kao globoza. On je čak još puni cvata. Preko čitave godine imaju obiman cvat. Najviše ga imaju sada u proljeće kad kreće cvatnja. Prelijepo, za svačije oko. Ja kažem u dvorištu kad se vidi ovako neka lijepa sadnica, svakome zapne. I to je baš ono što kaže interesantno ga držati. Nema tije sadnica puno koje su lijepe, ali taj bagrem i sad na primjer albicija, još neki da ne nabrajam druge stvari, ali taj bagrem mi dosta ovako lijep za oči, fin, nije zahtjevan. To stablo ima lijep bujan korijen, tako da to stablo gore raste samo tako, bude prelijepo u cvatu. Moraš ga oblikovati, praviti od njega kako ti po volji. Da li da bude veće, da li da bude uže, da bude kao lopta. Eto kažem, bude prelijepa sadnica. Nisam ništa primijetio da napada od nekih bolesti. Nije zahtjevno što se tiče zalijevanja, ima dobar korijen. Kad se ukorijeni nema problema, to samo tako raste. Kad bi bilo 2 mjeseca bez kiše, ta sadnica bi opstala i ne bilo nikakvih problema. Ovdje sad ima ova boja, što se sad vidi, ona je roza, onako roza na crveno. Ta ima žuta boja. Imam čak sadnica koje sam kalemio, ne znam da li se sad može još naći sad ovdje, ali kogod vidi nosi. Kalemio sam na jedno stablo, ukalemim jednu grančicu žutu i jednu ovu rozu, crvenu. Pa to bude interesantno kad se upetlja gore jedno u drugo i žut i crven cvat. Pa toliko bude interesantno, lijepo za oči. Znaš, ko prvi put to vidi, pa kad pogleda, pa vidi da imaju dvije boje, otkuda sad ovo na jednom stablu. Za sad imaju samo te dvije boje, žuta i crvenka stava. On mora uspjevati i na pjeskovitom, gdje je dosta šljunkovito zemljište. Ništa ne smeta. A neko dođe ovako mene pa pita, kaže glinovito zemljište, gdje je dosta glinovito, gdje je nepropusna zemlja, gdje dosta ima vlage. Tu baš još bolje uspijeva. Uopšte nije zahtjevan, ko što ima neki sadnica koja stvarno ne podnose sve, a ako je šodorljivo pjeskovito dole, mora se puno zalijevati ili se suši ili nešto, teško opstaje. Ali baš za ovaj bagrem ništa mu ne smeta, na svakom zemljištu uspijeva, bude prelijep. Sad on mora narast kad ga ne bi ništa šišali, pošto imaju dvije vrste. Ima jedna kao globoza, kao lopta raste, bude fin, njemu kad ga ostaviš 5-6 godina, on neće biti, možda će imati krošnju tako jedno 2,5 metra sa 2,5 loptastu krošnju. A dok ovaj drugi raste kao plas sijena, ide u uvis, on ode u uvis, more dostići za 5-6 godina 4 metra, 4-5 metara, ali se more šišati, on se more oblikovati ako neko ne voli da bude visoko. Ali što je veće stablo, ljepše izgleda, okiti se cvatom, posebno kad je veliko stablo u proljeći, čim ono još i ne počne list, na njem se cvat pokaže, pa ne možeš ga gledati od ljepota. Sami cvat. I onda, a normalno i preko čitave sezone stalno cvatu bude. Bagrem kad zamedi može dati dobro vrcanje. Sa njega pčele svaki put skupe pune košnice dragocjenog meda.